thank you so much for watching and ijuka kutusubscribinga na kwakira mnonga on program yetu ya parliament yawe. Amazina ndi Joanna nino mujenyi ninyenda abanze atwakureho rero tuhajane turebe enshonga kuzikutambura mu Uganda na no mahurire okoko wanyu na kwakira mujenyi nyene akira Rubare mutebe kanisa amazina cyumucyona okay amazina nabanyita Elias Rwakido Rwambara okay ago ngo mazina gino kusiba mu umutawuli yiteje yambara konka nyina gubambatize bakambatiza ahimbisiwe Elias kunkateri waragamba twakoraka kuri pikinga so Elias Rwakido Rwambara niryo izina erukseringa umutawuni yambara ninga shomusite yambara izina eri niriseringa likora kino kora ki te orichi what do you do obare mnonga by the way muringo gwenjawuro ninga shi in a special way wataya isomuntu wamani munonga kandi utari waburisha abo kubanyondi yo muntu ari bebiconco byinji munonga egeshaha ndiyo ninyija ahantebe yo bwa site meya ahabwambara site mbwe no kubisana nakachebese bare munonga tiko manyoba naza kwija abo kwahurire ngunyizire nawe yatetema ishayona nabasana no butesimba so ndiyo mu system kandi amani nyine minji munonga okay nukora muri muki egeshaha ninkora umurimo gwa boda ndi umuvugi wa boda kandi nimvugira aha Calvary stage konka arahanga kambasa nabasa kushomaho abo kuba kuna kubasa kwereza kucheka background kanje nyo kazaruma akagwa gwa cyenda igoma ko gono makabaguri gwenja uruna go still kandi umwaka gwa cyenda na mushanjo nija natandika haraguyi bare primary school irishomero nabanze kushomeramo so 2025 nije naheza primary yanje 2025 nije naheza primary so nije naza kinder secondary school aho tukaba tutambara kilometers zo kuhika 15 kuzayishomero tutambara tuzayo tugaruka turugayo amashomero gakagadi hari munonga mbwe no mwebaze musime mugaruke musime omwebezi witu president Yoweri Museveni ne cyakoze hari munonga byinji ko kambwe reka nkugambire government yo ningisima munonga konka kunagire kindi secondary school na shoma senior 4 yanje nagiza nagaruka ruhinda nakoraho A level yanje nijana za Bishop Stewart na shoma bachelor's degree in arts with education mbene ndiyo mushomesa umutendeje kandi nkija nashomesaho aha hari ryantonde nakoraho nko mushomesa for just one term kashomesaho as a classroom teacher for only one term obija bampromotinga bankora deputy head teacher on that same station okay abaye batuyireho nabo bakaba kandi umukozi munonga okoreke biconco yo kubasa gukora mukashikaho bareke nabeni basa gukoraho bajyango gutashemera ko bashomesa cyonka bante ko administration inabeni nkora for the very first time konka administration yanje kabiri yo buteka kandi kabiri mu businge kandi kabasa promoting ishomero narye hirya berri ngaza huri nabana nshanju na batanu konka kabari nkarisiga rikiro umbana bishatu wabiri mbwe namakuru gace myaka egiye bire inabe mazire hwaho mazima kabankozere cyangwa munonga kuko kunagarikire kuno murimbarra abwirobo bwa corona kahindura byinji naho no yampindurire kagira ntingarike kuno ya boda yo nanko kanagivugire ku rugakari kuko kano shomeso uri kuvuga nyewe boda niyo yanshomise na university abuko nkatandika ndukuvuga kagaro mu kizungu akatareke bitocaho kija mpereze senior 6 hatanaza igare jo nkajivuga nagihamitoma nagireto muri imbara nkija nitabura igari ya mana gachifuba kuko kujimanya nagihamitoma paka ho muri imbara
so aho nuna bibare munonga aho nuna kugira nto muntu wataye isa no wenja urugerizo bo kimanye so twagire mu kintu wagire kore kintu no kikora no mutumogo so aho igari niyo yabasize kumutandikira uka business kenkukani so kuna nije natandika kuguze kwaho mu kijungu opposite na ka police junior business yambasise kugura pichi yanje yo kubanza kaba ninguvuge pichi ya DP niyo nabandize kugura ayizere nakagare hati nakuna atandikira business yenku nagura pichi nangwa kagare kanje bakakibira high street cyateganisa konka najyanti bayibere pichi akagare tingarika kagare najyanti kangure pichi kurgogo none zire nkataho boda kandi boda najivuga ndukushoma campus kandi nkarga yunkazana na nkasomesa nanke gisanga secondary school ndukuvuga boda nkaza sanga nkashomesa karga yunkaza campus nkashoma mbene nyoka kore ibintu bije munonga konkevyo nibice ahabiri kunkwataho unkati tukaza mu details ngutwamara yikutarabe twineho katayima kandi nyenda nje kugandire Elias rwakidu rwambara no haza obwene kwetegereza umuntu wori yo nogera shi utambara nawe okay Elias Donald Trump umwebembezi wa Amerika arugireyo yagira nti nibenda kushara habuhwezi ningashi kubuyaho kumara emyezi 3 obuhwezi bubabire ne bathereza nka African continent hamwe na continent sezindi habwe nshonga etari yemwe nemwe kumara emyezi 3 ninga kumara nk'emyezi 1 abiragizire emyezi 3 bakiriyo babeho nengeri bakora ki yiba evaluating themselves because nabo turebire haruho ekigwerereze kibatahiriye ekyo murro mbwenu bagira nti katubanze nitwe twesike mukaki noreba nti nibabine enshonga yabo konka nabwe Donald Trump akana kirayira kikakiri already omugundi yeye omu programs zeye Donald Trump no mwebembezi atwire obwebembezi obwa America ate niwe 47th president owihangeri ya America akabaho da 45th president owihangeri ya America no mushija atakweri yantama atogo mushija no mushija omukozi nkiwe nkakuwa chobora okay decision ya Donald Trump yokubanza akachendeza habuhwezi ningashi okuyaho obuhwezi hamahanga gitu agariyo nigakura nka Africa ko kugireba na munongo mu Uganda muturi ekyakutwa affectinga bata ningashi nitichitwegesa ki akatubanze turebe effect yakyo wini byanyima arugireyo yagira nti Donald Trump nanaka chiko keye batambwire mukache omunshongeji bagichondoza obagira ntinga nitubasa kusigaho humanitarian aid and humanitarian aid nimwe muri embazi nimwe muri energy mwe nanamizi yes konka kari akantu kabire karabiremu noreba akantu kakugwo murisho ohwezeje mbwenu nkiwo mwebembezi owihanga hamwe na city yambara ari kwende ntebe eche kintu twakuchegera muki bare munonga kandi umutebe kanisa kandi nanabarebe ba mukore media aha mu program ya parliament yawe mbona kuko nakugambire nti rizo umuntu wataya isa no wenjawuru nyo hatanka Donald Trump kurga kuriya akimuka kaje tatu no manya ubuhezo bumbire ni mbahereza nabusharaho of course nkiza kuto affecting miringo etari yemwe n'imwe kuba eritongore bebere kunu yabembehereza abantu bitemerumo abushanga abanya-Uganda nabafune mirumo mbetongore bembe tuyamba ombekwate na health abukwe mbazi na buri kimwe cyone bembije rero mbone tinkumanya abana babichato baza kubaho bata abayebe kwasizo muza contraceptives abo kuhate no mabakije bacu opening abajyango n'abana bato naho baza family planning batanike kuzo mu mashomero bagire ki bashome mbone tinkumanya baza kubaho bata
haza nabwo batakizire itakatahiremo hakaba hariho emiringo yitwabire tukozesa nkabiraguje kandi ushange je miringo ikabe twumere naje kusinga no bwire hato bo bugizire shi oburo hariho president Museveni azabayire yo president Museveni no muntu w'amana munonga hariho bimuka hakakoraho statement yaje tubuze ubu bwa Uganda tukufuna aid tumene aid zino bakuzesharaho tukugira ngo Uganda ne kumaho apana ubuze uburyo mu Uganda yitweje na corruption na nukushanga ibintu byitu ntubukwata kubi omuringa tubukwata ijaga buri muntu ayaza aho yenda ngo arye cyara atuzo weyo gwatozo kushomankura ihanga ryitu hatoshanga ritagira ki ritafuna ekirishemeye kubana dufuna konkeji Uganda tare ikitarum tare kitakubasa kufuna no byakubebe byembazi ejeje yasirimu ningashe yaki ihanga ryo ryonka yine capacity yo kubasa gure mbaze yo kandi kaguma nerebera abantu bari omukuru Elias yes na abebembezi bitu tibakwenda koreka accountability mirundemi hatukana mwene hatuko kwija wagamba hari cyo kazanka ari imbara sito kara abantu kutubentera mutwa hanso karebe byo rutindo okuzufire haza bayirawe omuko wa munanka no mu bintu ebyinte byakubire biri ebyo mugasho munonga no koreke sente zo muntu ezakushashura umushoro gwakwa okuguru kushohora icyo nicyo kintu cyakubekira cyukuru munonga abuko wana ukorra abantu bingi ebyo kubana okozesana babiri by'abantu bingi mwene nabo bashemeye kurgayo bakareba ebintu byoriyo no ukorane bitambara bita unko baza kushanga ukashanga million bishatu nkaga na mukaga ukaza kubara ukasanga bashohize nka miliyoni 85 ezindi bazetera ezindi hatu noronda history res hagera shi habura mwene makuru gacho ngo Uganda yitu abashomankuze no baryo mu system ata abantu abingi ni batamburiza ihango mu mashawo gabo naco ne kizibu cyamani mununga twokwiza wayengera wecho kandi kirenga umuntu nayenda atwa mwene kwarashikame omuntebe yibamuha omuntebe yamba sente kubarazirete yazi aka unkazita adhari numwende zachi ayihe yakwereza mbona kwatambara giteko mu shawe aguma natwihira kache bayira wone bwo bukurembeze hato buruho mu Uganda kandi nyenda ngire kintu kinayiho mbantu abukwa ko rukwika ha muntu tito abizere basyo mu system wesho boda nyine zinga hezo kugabira umuntu ngo antera karu sente ni mbantazina uko umuntu nakwika twakanywira abukwa bomba manyangwa karuro umuntu yija kushaba karuro no gura mizi na soda nagura mizi na soda konkeche kinde kituriyo ntukora yo manyango uko umuntu sente ziyaye ihamaka kwa kora heze kumukwata wa mushita musahoti hati naweza ezanzi koro rubuto naza kubanza ziteke nkahi abanza yuze china kire abanza kagerashi agumena aho kache akugura hamizo manyengu wanyo rutindo manyengu wanyo rubuto manyengu wanyashi hatushange sente zihanga zitatubera zo mugasha so echikwati na AIDS okuzutusharaho nyekinkureba Donald Trump nyekinkureba tushemeye kubana tuba worried we should be worried. Does Trump stay here? Tutukashura no mushoro gwa America. Ningo mushoro. Babare muno. Omushoro kutugushashura guza America. Niguma. Mena bembembezi bitu obuzibu bubine no butakwata enju. They don't put our houses in order. No shanga itata aine eka kunka mama nasiba na shabo monyu wa neighbor na shabe kibiriti wa neighbor arihi kushaba no mwenda wa neighbor ashabe nenkite yo kujwara agishabe wa neighbor nitubasa kukora ki kurebeka nti titwashabiriza umba neighbor bitu ntitwatebekanisa makagitu tukabasa kweyamba point yenyine no moko bo mushija tukujwara impare ngo bakugenga no mushija ningo mukazi ngo jware bitete yobanye ngo riki nbarebe byo kubogizereshe ebyo kubokozere konka noreba abantu bizire ba ushanga umuntu nayegamera nanka ngo agire iki yagira iki yakora hati yukora uboyi n'umwana ariyo nakora wanonda kumanya ngo akuzire korobe no marazo munje yawe mugire tusebo mukurariza bwire bwinji hati gendo gire ki
mwena iki kintu kirigireyo bayirawe nicyo kikuza koreka accountability abatwire ba presidents ba Africa bakozereki ikintu cyoreka wanyitegereze mwena makuru gacha abantu ko baratandika kukongoka bafa ntumanya ngo system tuyirigizereki efire America niyo tuyirenegerashi ne turebere bararebe abantu ba services nko kutubentuzufuna tutakizifuna hato manyengu accountability yabebembezi ba Africa nibwo twaza kugerashi nibwo twaza kugitegereza mbweni nyoshi nani kugambera ningashici nani kwabura ayakubasa kuba yanaza kureba nankaneji parliament yawe je itwabasa kufuna iwe nko muntu umumbereje yo kureba okozirehoki ninga shino rangu no basa gukora hoki abo kubanyo ndiyo muntu yazarirwo umufamire reberi mukare nkororwa ho mukazi abo kwatata tukumugambura kubininga kumugamba kubi mukani yakageza nawe yaronda sete byarema konka akanywa amarwa yafandagaraho gace mwene konka kija yajunwa hati no mujunwa konka nareba famire yone kene yegamera mawe bayire wico nje cyasingire kumpa mani ndeba mawe no wari kubona abona munonga kusinga tata na mwene wo kuyashikira senior 6 ati nyona ambwena kandi obona kwika senior 6 nkabanye gure bitabo nyegure myenda nyegure shina wa contributing aho school fees mwene kabankora party mpango eyo kwezanira aho gingi na wagira iki yagira shi eki yanyongeraho mwene yuko muntu kore wayishango mu situation amakuru gacho ushemeye kugira iki wakoraho kugira ngo urigo mu situation ejo hari ikintu cyo batwegise bayireho kankihire ya bakagira ngo no manya government yitu ya Uganda ne jangwe intasi the backbone no manya ngo backbone of our country ne na agriculture farming kandi nyobo nabiremba ni nshoma bakabashitaka tugere mawe muninga shiba tugere seb ohi onanke oshome wana okuza yishomero shomotiza kuhinga bakugira ngo oshome munonga utiza kusibogizereshi ohingire mwena makuru gace ngo tukesiba munonga habya abajungu white collar jobs we bare twabara kwefuka singa hata hibagire kubiretera no mahate ngo kugira ngo hata government yaza kubaretera tractors mutanike za fo eka models ninjano manyeza programs teza agriculture konka hategesha abana bakwemba kora agriculture tubari yo mu cyaro abuko abakabegesa kugira ngo abakwinga n'abashomera agriculture bake abashomera agriculture bo bare munonga n'abagira agriculture n'abantu bakitu hatu tuwatwegesa kwinga watworeka ngo kwinga ni kibi mbone government accountability y'indiyo ni kugera shi egarukeyo sensitizing abantu bare munonga ebamanyise ngo backbone yitkurere rya agriculture abana barwo mu matawuno bazombyaro abana barwo mu matawuno no basisikara no basibano baresenjayi no basibano biba abantu no barobbing nkawazo mu system aha ukazomurimba rasite yitu ukazuko kare abana ko bariyo mbafabusha abashomere ujike bineza degrees no juro toreba hati tinyine degree ko katindi omboda boda bategerize babete bagayana nemerum abuko bombenda babetere ya office bazaho bashitame kandi tayizereje nkakura ndukumanya ngo ekitongore cya government cyakirye cy'abajungu nikibanci kushashura je no boyine jo murungi no bano utambara je rukuvuga moto kanonyana cyo kageke gomba ho kugufuna nago gwagera shi gwayanga konkanore nyo life yinkuriremo bantu barahangamwe imbera ko raje bugano beryo mukayawe oberya hamagara gawe yeke nyini washomire nyonka nkarisa hempuno zo muntu nkahikaho mu kijungu tina unagambire nti nkanshomere senior 6 abuko ankagira ntanshomere senior 6 bakabareba ndiyo mbetoke niza kuba ni discouraging abo kushomesa nabana babagire ngo habwe nki ntushomesa abana ogwa hize senior 6 ari aha navuga ibitoke tina unagambire konke nakuyanyoka ningera shito kandi ngiye manyera ha mutuma gwanya na hati mbe nyine degree yo mbe ntakarigire ntinye simba habwa sitemeye kuko tina abingi bayi batakucumanya kubarebere naharga ngona shogu washomire nkono gwa ine cyari kumanya emba amanyiro mu environment ya boda kumbe nyonyine bachelor's degree yanjye ngizireki ngishitamire konke cyama cyanje kirinkahi kiryo mundo mabuko no kuzo boda nkenda mfune umurimo gwa kubasa kumbuganisa abantu
abo musite yambara kugira ngo nanargire kwesimba hantebe ejo urede mbenye naho kutandikira. Okay, we bari munonga ate Lord Mayor ayisimbire habwa city mayor azana kanku correcting ekigambo Lord Mayor nekyaba capital cities. So cities buga kashicho nekigambo kibarukozesa but he is a city mayor. Is not a road mayor. No Kampala twine Elias Rukwago hategesha na wari mu system mwene mareke nizina naryo tureto muri mbare Elias naryo ribeni yori yategeka abo kwabona bo bakamabe buga nakona akarabyamo. Okay, omukuru Elias ori kumba humba ate omuramwa gwito gwerizoba naba ninyenda omwana hariyokwe womushiki na n'omujo na no muna Uganda at large iwe nko mwebembezi obeho obugambo bubiri ningashi bushatu buwa musigira bo bare munonga kandi nakusima abo kuturetera omuramogo kandi nagunda munonga mano kore oryokwe oriyo noreba video egi ningashi noreba TV yawe nani nkushaba kuri uryo mwana w'umushiki ningo ryo mwana w'umujo riyo nokura manya kororiyo nokura yebikuruho ebirungi nibiha ebinibi mweno obanzo fune self evaluation obanzo evaluating abo kwanyonka funa kire nashitama na janto mukayitu by the way mukayashwe kuru ninja tine aba bakamba komasi ni yafu abaye bashomere na janti kuja komasi ni yafu nyoni nyenda degree chikachiri nke chiroto abo kwana mabaka kireba yajate kitinku cyubasi noho nakire nase ni ya 6 akajati nyaho tinkurenga ho turiyo ntushisha sente nte nisho cyanyihiro mukankavuge gari nkajanti kamvuge gari nzembara obangu umuhanda konkamanyente na nyenda kuyihaho ogomuze go butacuvo mukayitu man obanzo evaluating olebe orinkahi uzarirwa mukachi haza ebyo rabe noza gukora byono taba wazarirwa mukambi hato kashanga focus yawe rya kufuna smartphone ukagusiba no gura data ukashanga nakabanja tu wakagura wine inoza kuza standard ezuta dizireshi ezotarazirwemo no banzo juro orgayo mpora uchika standard yo kurangwa wasakore binte ibyo bwena kugera shi ubwena kuba nubwo wabikora kandi kindo muntu mukuru ningasho muntu w'amagezi nakuranago bataruko bihango noza kutegereza tukunda akure nubwenda afuna amagezi narurengo rurwo banzo evaluating ora amagezi agoyine ningashe cyo rukubasa gukora ubone kugenda tureke kugayemeromo tureke kugayemera umubano kuhinga obano gukora kinyonga nagambere merume yina na projects za government kandi government of course na parish model eka model parish development model emyoga ibarukuretera kashebe nabazayo tibakuzayo kuzironda ambagera ngo no kuza kutera line tubine bwire bo kuza kutera line n'abanafumbwe n'abanayuganda tumanye ngwengera hanga wanje uko kushomoko kwisire buri kimwe cyona. Okay, so ogunu akanuko kire bantu barahangamwe tumanye ngo ntubasa kwerebereraho kandi ntubasa kuzo mu system tubase kuzitambuza kandi tuzisya muheritwe nk'abantu tutine buwezi kurgahera. We bari munonga omukuru Elias aspiring city mayor a program yitu ya parliament yawe nikwe yarebeketi we bari munonga kubanoreba nkole media TV ogweniwe omujenyi witu utwabasa kwisaho izoberi nambwenu otebwa kutusubscribinga until next time, bye bye.